ni klaim dan COVID test ni klaim le COVID test. ni klaim le COVID test but ngau ngi team mentah nak kalian jongi ngidang le sha immediately artikel dia kata ngidang ya page mentah ngidang yesterday ni sampai next week kayak gamila nak ada ngidang yesterday deh ngidang study na silong kabangin aksong lang na kalian jong ka taxation finance nang tanah kalian jong ka government work they will take a decision accordingly kata kabangila ya right the next week most likely kabangin sampai ay kabangila kata ngong if taking into that consideration kabangi iba kaniki international price of diesel and petrol keep going up they keep going up kamu ihapan adjust hak takal tiba lakum kuno ka petrol ke diesel laku meklaji kan long kam duna ban ya kasam kata kadai ke bangi jule ka praktis nadu ku por masyahadum ta they will make sure mengerti bala ku nuru ka dor jong kas ka petrol bat jong ka diesel kan kamtat ban ya kasam kebangah nga tentu ya asian kolom hapek toi lang berkeserka ngila de ble suatu rupis kumau te lakum nuru ni mentai kata ko memorandum jula summit ngatai ngidang yasong ngidang perhat kai ka pengila benle nang ni sekmat kham tame akan dikatayo ko bang nama Rusia mumpadon de ka bangai ngapil ki ngom sangat no e biseki ya namar bang ngiru ko men ngidon kat not necessarily bo pinlai chmai rang len pinlai chak leng ban ya pensai pai ba namar ba kaji pensai pai ba pi kaju ni la suthuk ni la sai na ko men ka e ka bangile tendai ngang sebelum obat withdraw no ika indefinite strike tapi nomor ba ki driver ki duja baru aja duja lut dengan thai ba pin sedang no ika kam nang tai ya ka issue ka baki ki submit lengba jonga haka to ski ba pendu ngong ngin examine mangi nak le government seriously ngong pi having nak examine nang tai not asli ban khod kren ka bang appeal ki ngong so ba withdraw no but nomor bang ka government mentah kadang examine di kini issue baru very seriously. Hiki babuan gelenti. Lada ngisngau baki kim cooperate bani. Nakaliang ke joint action ni. Kaya kabila balik kalau ngilakan isu ke additional permit. That time kalau na I warning lepas ya ki nakadaw nakaliang sarkar. We have so many options bani. Lada kim ya cooperate. Ngidon ke options babuan bagi lakan isu permit. Ya kinu ki kali kiba kiberiu kiba long ready ban kamay. It can be done that way. Tenang orang kerpat jadi bakin sebab sangat nuswa ya mentah nang tanah kalian ngejongi government ni nang pek kai kami nang laban lek susu hak ni kata yo